Pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Mark Anthony Torre Carreon. Diyos Ama, pamakalulu, balikdan mo ko sana po. Usan mo sanda kang ipa, akong anak mong malubha. Ginong Yesus, malunos ka, kening palpi ka sala. Sisisikot, daralong kepa, patawaran mo ko sana. Kilagyoning pa ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo, Amen. ingino manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin. mayapayabag po kaya kayungan, Mayapayabak po mo. ngayon po ngaldang ay iti pagmasusyan tayo inka fiesta na ning luklukan or katedra ng San Pedro Apostol. Metong apigkalub na ning Diyos agrasya kaya anting misyon para kimpamisan metong ning katawan ng Kristo king yato ing kayang balayan at antimurin ing misyon tamo anting miyembro o partina ning katawan ng Kristo king pamisan metong tamo kaya. Sisyan talapangin din kaya katamong kasalanan bang maging karapat dapat na magmasusi karing banal misteryo. Ikaing pamuntok apastol Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. ikaing Kristo ing anak ning Dios amabiye Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikaing memili kang Pedro anting batong pitalakaran king kang iglesia Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwana katamo at king pangapatawa ring kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, King pekamatas, abanwa, papayapan ka ring taong kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King pekamatas sa banwa, papayapan ka ring taong kayang kaluguran. Ginong Diyos, sariling banwa, Diyos ipangmayupaya, sasamban, pasalamatan, parangalanda ka. Sasamban, pasalamatan, parangalanda ka. Ligaya King Diyos, King pekamatas sa banwa, kapayapan ka ring taong kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King pekamatas sa banwa, kapayapan ka ring taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. O ipaming mayupayang tutu, telakad ming kakang nuwan ay iglesia, king batuning pamipasyag ng kasalpantayanan Pedro, alang nanuman sanang makasugsag o makapakay na, king pamisan metong miking lugod at kasalpantayanan. Itinganaduan miking kapamilataning ginuming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiye at mag-ari kambemot ng Espiritu Santo, metong muking panga Diyos,
manggaman king alanganga. Amen. Pamamasangibat king mumuna ng sulat San Pedro. Antimong metong makatuwang talapangasiwa, ako mismo ausan ko la kapanandaman ding makatuwang talapangasiwa ning iglesia busalyo. Metong kong may kasaksi king pamaylasa ng Kristo at metong kong mirakayanan king ligayang mipakilala king paintungol. Ausanda ko kapanandaman, pastulan niya ing kawa na binye ning Diyos kaya kayo, lingapan niya ing kusang lub, anti mo ing burining Diyos, at anting mapipilit mo. Daptan niyo ing obra yu, anting mistulang panakitan, nune uli ng kapagnasan yung tune makasuyo. Kayo pagino karing mibili king lalam yung kalingapan, nune sukat kong maging pialimbawanan ning kawan. At potang palto ni ing pamuntok kapastol, tanggapan niya itang maligayang korona, akapilan man, kumupas alinang. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing Ginoo yang pastol ko, ko mangailangan king nanuman. Kindi ko tamalabong karin ako papagpainawan. At king pamamas no danuman, karin ako daralan. Pagkaluban akong bayong sikanan. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Tatarya na ako kindalan ng katuliran, agpang king kayang pangako. Tatarya na ako kindalan ng katuliran, agpangking kayang pangako, agyang karing libis sa mapanganib, karing kudumalan. Eko numano balang, uling ika ing kakong katambayan, impamaragmot tukod, ilang kanako babias si kananlo. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Misasadya yang pamangan ko, kimis mong akakit ding kasalanan ko. Buntok ko kilaro, kaya yang lalang niyang, tula ko, makanyan-kanyan. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Pawang ing kaya panatlugod, ilang mamantabek kanako, kabang mabiya ko at kimbalening Ginoo, manuknangan ko, king kapilan paman. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Metong kang bato, Pedro, at babo ning batong yan, karin kay talakad ing iglesia ko, agyang ding pasbol ning impyerno, laman niyambot laban kaya. Ligaya't kapurian keka, Ginong Yesus, Ginong Yesus. Ligaya't kapurian keka, Ginong Yesus, Ginong Yesus.
ing ginumanatiliya ke kayo, At keka antemurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang miras siya i Jesus bandaking balening sa Cesarea de Felipe, kitang nakaring kayang alagad, agpangking sasabyan daring tawo, nino kanuing anak ning tawo. May kibatla, tingaliwa sasabyan da, king iya kanu i wan amamin yag. Tingaliwa sasabyan da king iya Elias, at ati namang sasabing yung propeta Jeremias, o metong iya kareng propeta. Uwi kayo nga ng kinutang karela, ninuwako. May kibati Simon Pedro, iking Kristo ang anak na ning Diyos, amabiye. Nga ng Jesus kaya, Simon, anak ng Juan, mapalad ka. Ulingin sinabi mo, menibatan king tao, nunay kang iba kong at subanwa. Ya mismo, ing pepabalo kanita kekam. At ako sasabyan ko keka, ikay Pedro, at babo na niting batu, italakad ke ing iglesia ko. At ding pasbol ning impyerno, ere asambot, o sambutan, ibiya ko lakeka ring susi ning kayaryaning banwa, nanuman ing emong ipaintulot ketiking yato, emo naman mipaintulutan karin banwa, nanuman ing mipaintulot karin banwa, o nanuman mipaintulot mo ketiking yato, karin man banwa, mipaintulot. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Tapos si Bayo po, mayapayabag kaya kayo ngan. You heard it right. Today is the feast of the chair. But why does a piece of chair or furniture have its own feast? No? Totoo ba talagang luklukan niya yung kakatamong pagfiestan? But today's celebration, ay amo po kabudluklukan. Pero nung naano po yung sisimbolo na ning luklukan ay iti. Traditionally, the chair in the Latin cathedra, no? Maging simbolo ya po ning pamamuntukan at ning upaya, a symbol of authority and power. At ing luklukan na iti, king kakatamo pong tradition at religious culture, king Santa Iglesia, makakabit ya king cathedral, the seat of the church in a diocese, which symbolizes the authority of the bishop, ing upaya na ning obispo. At king kafiesta nga iti, which dates back 3rd century, ay makapatungkol ya po king may pagkalub a misyon kang Pedro, iba't king Ginong Jesucristo. No? It commemorates the specialness and the primacy. For he was known to hold the keys of the kingdom of heaven. Adimdamta naman po king Ebanghelyo, pigkalub na yung susi ning kayarian banwa ning Ginong Jesucristo kang Pedro. At king Ebanghelyo tamo po, Simon, ami pamalaguan Pedro, na nung lalawentaya po in translation na king of that name, word Cephas, in kabaldugan na po batu. And Jesus made him the head of the entire community of believers, which continued in an unbroken line. Manibat kaya ang ganang ni kayong kakatamo pong Santo Papa, amamuntukan king Santa Iglesia. That is the simple explanation of our feast for today. Pero, naning ulaganan nini, what is the relevance of the feast of the chair of Saint Peter? Mumuna pundili, ne? The feast celebrates the unity of the Christian church. To be united with Peter is to be united with Christ and with one another. Ne? Ing pamisan metong tamo, kimpamamuntukan ng Pedro, metong yarin pong pamisan metong king Ginong Jesucristo at kimbalang metong. That's the first one. And secondly, ingal daw nga iti the relevance of this celebration ay ing maragul sintingan ning kakatamo pong kasalpantayanan. Maralas po
Sasabihan tamo, kailangan tamong magtiwala king Dios. That is very important in our faith. Magtiwala tamo king Dios. Pero, ing tutunan yan, minuna na pong migtiwala kay katamo ing Dios. Ay yan po ing kakatamong ikit king kwento na ning biya ng San Pedro. Our gospel is not just simply about the confession of Peter's faith in Jesus as the Christ and as the Messiah, but it is also the profession of Jesus' faith in Peter. Baluta naman po Pedro, marakalya po pa magkulang, no? Karakal na po kakulangan, maging may naya. He denied Jesus 3 times, very unwelcoming kareng hentil at kareng pagano. Pero sumangid na po nini, ikita mo po na makanano yung migtiwala ing Ginong Hesukristo at nung makanano yung maging kumpiyansa bang italaga ni Pedro anting mamuntukan king kayang katawan, king Santa Iglesia. Inyasat po Pedro, ing mumunang Santo Papa, ang gana po kareng Santo Papa tamong ngeni, Pope Francis, ausan dala pong Pontifex Maximus, burinang sabihan, Great Bridge Builder. Kakalaguran kong kapatad, ing ka-fiesta na iti, kimpamisan metong tamo, kang Pedro, kang Kristo, at kimbalang metong, at ang tinamurin po ing pamigaga na ka, kimpamagtiwala na ning Diyos, kaya katamo, maging dalan niya rin po sana, bang maging misyon tamo king kaya katamong biye. At inya pong pamanalig ing Diyos kaya katamo, ating misyon na iti, maging dalan niya rin po sana, ban ganita, magtiwala tamo kimbalang metong. At ini po magpatutu that we are also, bridge builder, maging dalan, maging tete tamo. Kakalaguran kong kapatad, today in a special way, let us pray for the one holy Catholic and Apostolic Church. Pangaditaya po yung Santo Papa, the intentions of our bishop and bishops, for that they may be holy and faithful stewards and shepherds of God and of His church, entrusted to their care. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. Talagad tamo po. Panalangin ding malda. Kapatad, iapse talangeni din tayintim tamong panalangin king Dios para king pakamalantang Papa at para king kabilugan na balayaning Dios, lalong-lalo na king pamisan metong ing kayalili ng Pedro kailangan ng tayran painturo king kaligtasan at nga tamo pong sumabi, Gino, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Gino, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginong Jesus, pinili me imetong nga mayakit na vikaryo, ketiking yato, ban kim pamiyarap mi karem puso mi at kaisipan, kaya abalo miya indalan papuntaking kaligtasan. Ipaglalo me sa ingkabilugan na balayan ng Diyos, apigkatiwala mo kim pamaglingap ning Papa, ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Oy pamingatsuban mo, birian mo ing kaligtasan, mirasya kaya kami, kapamilatan ding piniling tao, obispo, at paring misasametong, lalam ning metong apostol, ing kalili ng San Pedro, ding sablang obispo at pari, maging metong lasang puso at kaisipan, kagom ning Papa, ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo ring panalangin mi. O Espiritu Santo, pigkalubming sala in vikaryo ng Kristo, ketiking yato, ban ituro na kaya kami ing katuliran panlipunan. Ding kaya kami pamuntok, pag-aralan daw pa sanang mumuna rin yang turo,
at kay bat isanero karing batas sa gagawan da, at karing utos sa patupad da, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. O miglalang karing sabla, nasa aming makipagtambayan in tao kaya kakimpa maglalang kim makataong bi, ding sablang miyasawa, tuparanda sa inturunin papa, at balura king impa magkontrol ki sarili, ya imbukod, paralan king pamangalan king kabanalan ning kasal, at dangal ning tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. O lupos mayupayan Diyos, binye mo ka rin kayanakan, ing kabanyanang at sikanan, manano na sanang iting misametong lalam ng pamagpastuling papa, ban mitalakadjay imetong ngayatong mong pamikakaintindi, lugod at kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ngini adwan tamoy sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Oy pamingat subanwa, balikdan me sanang mitmong lugod ing pakamalan ming Papa Francisco, ipagkalumuking sala ng Espiritu Santo, ating sikana ng Kristo nga nagmuban parati yang maging ing mayap apostol, at tumayid king kekang balayan, painturo keka, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Karining lugod at pamikalugod, karina tsuyaing Diyos, Ama lugod, kung lukarining lugod at pamikalugod, karina tsuyaing Diyos, Ama lugod, lugod ng Kristo piti nakatamu, kaya magsayat tumulatamu, igalang ya't luguraning Diyos sa mabiyeng, ating barang taukik lugod adalisek, nung lukarining lugod at pamikalugod, karina tsuyaing Diyos, Ama lugod, nung lukarining lugod at pamikalugod, karina tsuyaing Diyos, Ama Manalangin kayo kapataan baning kakatamang dawon matanggapia, arapanin Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamay ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo sana reting panalangin at ayin ning kekang Santa Iglesia, kapamilatan ng San Pedro bilang kekang pastul, papanatilyan mo kaya sanang tapat king kasalpantayanan at iruna,
At idala mo kami king alanganga mong kayarian, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman natiliya kaya kayo, At kaya ka ang timore, iyat nayo laring pusuyo. makayat nanaw keng Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matuliding pasalamatan da kamparati at numan ka rin o iba, Dios kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Tinatagme ing kang iglesia at ing apostol, ilang meging pundasyon at talasaw king pamanatili ng alang kapupusan, anting tanda na ketiking yato ning alanganga mong kabanalan, at antining mabiye ebanghelyo, bandamdaman ding sablang tao, ulinita kambering sablang kororing anghel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya layon makyabe, alang tuknang babiye kapurian keka, at ngamingan kakanta. Banal, 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 yaing Ginoo. Banal, banal, at mayupayang Diyos. Mipnuing banwa, mipnuing yato, kingkekang ligaya. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Mapalad yaing daratang, King lagyuning ginuma, palad yaing daratang, mapalad yaing daratang. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Tunay kapin banal o iba, iking panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa eting ayin king espiritu mo, bahan para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Iyesu Kristo. Bayo mi dawon ko sa loob kin pamaylasan at kamatayan kinwane ing tinape, at pepasalamat ya kaya kapiraso ne at binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kuwanan niya iti kongan at kananye, iting ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyanay kalis ka rin kayang disipulo at nga na, kuwanan niya iti kongan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakundaya ng bayo talanganggang tipan, amibu para kekit para karing dakaw, para king kapatawaran daring kasalanan, daptan niyo iti yanting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Sasambanda ka, O Kristo, layon pupuryan. Uling king krus mong banal, liniktas meing yato. Uling king krus mong banal, liniktas
Inyangin ang kaganakan miyo iba, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, darawon miya keka, iting tinapay ng biye ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka yung pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa na misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o iba, ang Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, bahan mi ganap ya king lugod muna, kambe ning kaming Papay Francisco, ning kaming Arsobispay Florentino, pasya ning kaming Obispo Emerito, ding sablang pari, lalong-lalo na din Father Noli, Father Meg, at Father Jasper, at ding sablang diakono. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manay na yung subling miye at ding sablang may ako na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Mariang Virhenin tuning Diyos, isa na sayang kayang malay esposo, ring naman ay apostol, lalong-lalo na San Pedro, at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panawon layon po riyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena at kaya o Diyos, ibang mayupayang tuto kagom ng Espiritu Santo, kaya king sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen, 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 amen. Mitmong kapanaligan king ginuta mo mawustangan kaya. Samba niya ing lagyo mo, datang ikayarihan mo, ni pamintwan ing lumo, ket isulit at imanwa, ni pamintwan Poni patawag mo kay kami, di salamin kay ka, andiing pamamatawag ni, kareng mi kasala kay kami, mga sa ulking tukso, nane ikabusking maro. Ikabus mo kami, o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, bangking kasaupaning kakampakalulo, parati kami ikabusking kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manayanayan kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang, ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan, lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nalawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayampan me,
ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilan man kekayo. At kaya ka ang timurin. At ngayon po'y pagkalubta mo, ing kapayapan, king metong at metong kapayapan po. Cordero ng Diyos, aming lalako, king kasalanan yato, pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, aming lalako, king kasalanan yato, pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, aming lalako, king kasalanan yato, gemuke kami, ing kapayapan, gemuke kami, ing kapayapan. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalagkoking kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawos, king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O ipaming malugod, ing amanong kaya kaming pakirakayan. Yasanay maging kayan tabi may painturo king kapayapan ning kaya kang kayarian, ing pamangan at atanggapan mi. Yan naman sana maging kapanayan mi king alang patana talugod mo kaya kami. Itingaraduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili kaya kayo. At kaya ka, Timore. At bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos, kilagyo ning iba, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa may harine at umenako, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Magrasya nga daw po kay kayungan.